ngiyayithetha inkosi yasezulwini Manazaretha ayingcwele enkosini bengqonqoza ngicela uNkulunkulu ukuba angikhumbule njengoba ngiguqe lapha amen ngoba ukuguqa kanje kuyenzeka uguqa nezwini akuthandiwe uguqa nje ngokwakho kanti uNkulunkulu yena akakuthandile ukuthi uguqe phakathi kwabangcwele ukhona akubonile ukuthi akufanele Ulingi ilanga lapha ePhakameni isho njalo indoda ezweni lakithi umshumayeli uShangase uthi waye wasina insizwa lapha ePhakameni uthi ezasina kakhulu umgidi uthi ngendlela ezayisina ngayo wawuthi mawibuka ubone ukuthi izulu lifanele nevese lithi indamafa imenyiwe ziyongena ngokusina emasangweni libafanele futhi Yethi kodwa inkosi langa yafika emgidini wabo yaseyubuka Wethi mhlambe yaphela imizuzu yamashumi amathathu uNkulunkulu ebuka lezi insizwa zisina Uthi ke waqabanga uNkulunkulu esebheka phezulu wayesebuye eflathela ebheka impumalanga lentshonalanga bathi wazakala ephimisela ukukhuluma wathi baze basina laba bantu kodwa kumhlobo basilela uSathana abasesihogweni Abantu ababebuka lo mgidi babebuka ubuhle bento laba bantu abayenzayo uNkulunkulu wayesedlule ebukeni ihawu labo ukuphakama kwalo wayesedlule ebukeni ishoba labo wayesedlule ebukeni unyawo lwabo wayesobuka inhliziyo yabo uthi samthanda yena uShembe wafumaniseka ukuthi laba bantu bahlubukile laba bantu abasamthanda uShembe bayamkhohlisa Yathi bayishintsha ibhanti ngo-19 January 1976 yayisemzini wayo seShowe lapha kaPhindulimi kuyisonto usuku Makuphezu kwentaba yomhlangano ngo-1981 ngoJanuwari inkosi inyanga yezulu iphezu kwentaba lezi insizwa izona insizwa ezathwala ibhame ezinkulu ezinamasondo eziyishintsha ama-R4 zase zifika lapha phezu kwentaba zadubula amaNazaretha Kwase kubakhona ohambayo emhlabeni base bekhumbula babekhona ngenkathi besina ilanga likhuluma ukuthi labo bantu bayasina kodwa basilela uSathana kusibona abankulunkulu abasesihogweni nami ke njengoba bengqonqoza bengicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule bakhona kubonayo ushamba kwesule ngibo wasezulwini ingabo wasesihogweni amen